Mwiriga jwa muguru wodine mitungu bari mwankene jwa nkwene na mitungu ni bachumirite na arua na muthuro jo munene kumeneria chibu wao na board sibagituge ankubu bakiuga bari gwatantu baria bakuruga nchobi ndegeni watho na bara bakwendia bangi bakarekeru oryo baruga nandi tura riu ni ritabarikite na ndawe gicyambo gitabakiuga na bao ni bathukire na matura jao nandi ni wamba kibwingite akariba babogete bari tayari kugwatanira na atongeria bokaria kenda kubaikia njairi kurugwa nchobi kenda nchobi withira mutugikare no ina reportije ni akariba mwiriga jwa muguru barabare wandine ya mitungu ntulelele mwankene jwa mitungu na nkwene alaba shumirite kumeneria tongeria bobo karia bare abisa bagito ya nkubu na chibu wao bakiuga nebo bagutuma nchobi ndegene watho ingia nturene na kinya bakiuga wende babwangi nebuithirite bukingia nao bakiuga ntu baraba kugwatwa barerekiru batejo kirito matagaria kiwatho atubeta bagwatwa barita bakarekerua bambira gwija turumanya uju bakambira gwija kuikaira ng'ombe zetu ndawa bange bambira tuthiriteni na kinya yuko na ndungi ya uju thai nuntu ni kwaria mantu jaja ntoko menange tandare ogoro na njai kwambira kunwa nguku ikwambira kukamato na wiki ikiuragawa ng'ombe ke gwikirwa ndawa inge ng'ombe ke kuigwa utuko koko gwatoko kuingia nchobi koko gwatoko kuingia bangi koko gwatoko kuingia wamba bo ngoko muntu agako nyatha ibo athikiro te ngoko yuko nganture chonde chiaka materwe ichetere thoko mbaligo uteraka kaligo kagunda goko na ndeba bangi bagwatia aramisi na ibarekerwe stilo barenja nkarigara indogere kwegitwa nkarigara nene betore ni atuwe ruko botujukiria kweria bautuye onde mwakoro nkarigara indathurio aja ujo ndewa nyumba 10 lakini ndarigara nyumba 10 ayo twetania na nene kabo tucidira kenda bajokia ongo ndarigwa batu tukagita nyumba 10 ngugi yahe nindacoka nyuma mwekoro ngiacoka nyuma tuga batu atu relax nkiona mwana okwa atigusaba ibwega no kiraiko areta kiara ya wenka kutheka njirene ibaroko there marasta kaya suri na wo tukarigwa woi batu twina sibo woi batu twina sabsipu woi ntura yetu ina nene baikuba kweri ba utokaria ukurukine baugite ukurukira ndawe gicyambo gita anabaona ndene batete mwerekera edra ndawa cyambo gita igatuma antu bakara utoro bo bwaga nkurukia mutoro gwitanguge ingi chakawinda tutetekero tinta tukaendagia akasi ete kugurana isi aurere njobine ari betu bate kugurwa iba aurere bangine na nsobine ngoria woi atutinanene bo tuteria atunina thirikari muthiene ne bogite bo bari tayari kugwatana na tongeria bao kubaikia nja kwanja na ranchobi wikurugirwa na bangi kwenderua kenda bakethira bakia bakinyamara giki gya nchobi sababu Gachagua alisema there are two things, either chief waende ama pombe ishe. Saa leo chief ndiye atatuambia ni pombe itaenda ama ni yeye, na sisi tutashirikiana nao, tuko tayari kushirikiana na yeye venye atatuambia, si tutatii venye hata yeye tusikizane na tuone jawabu ya hii kitu. Kwenda nchobi ethera kwina kanisa kaire kana guntukura chukuru kwethurerio na ikyo nalo tugwite bado te muguru kato kwenda antu bau tubaityo bururu na tutekwanda kyagyo mbago turigiria anga butwire otha kenyete sheria tumenya ite sheria kuthia kithingatawa ine batu na kuthingata sheria kuthia kendekana uge antu botha batitangugi baturengete ngwe ithalo wagitangugi na tukwenda kubona nya uju katu itakugwa na ande batu babato ba withdraw from the society tumare nya watu kaya kuremera tugete guru kwa bandisi tugwate anza kuma muguru wandine ya mitungu gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera nteto cia Wero Juma ria kwaritwo ni Mutugi Kare.